nó nè nó cũng nhớ tới là nó nói nó là thịt mà lấy môn chè mà đi rồi nó nèตลาดหลักขายขายดีแหละฮะ3,000lấy môn chè mà lấy gì lên ขายดองหมา3,000 rồi nó nèตลาดหลักขายในวันอาทิตย์ ได้นะ เมื่อดีนอ ก็ขายลูกเดียวเลยลูกชิ้นให้กับเขายังแกะเอาเด้อสิเด้อบ่นั่นเลยเนาะ อย่าน้องซื้อหน่อย6 มาแล้วเห็นแล้วน้องซื้อถือด้วยตลอดเลยนั่นเลยตลาดขาย ดีจะบอก Đây bố phải nói chị là mua con giờ nèไปแม่ดีหรอ Đâm cái này. Sai đó. Nó 2,000. Mà té ngọn chín xẹp đấy. Có phải tầm đấy phải hả? Cháu này thực hiện nó chỉ thành đấy. Không nó 2,000. Nó 2,000. 3 lô 5,000 ná này. Cái kệ đó nó là lô là 1,000 hay là mình chỉ liệu ở cái kệ. Đây bỏ. Đó là này thôi. Làm rồi á. Nó chỉ hơi bò một hơi là nó chèo nằm chơi, nằm thảo khẩu gì hết. Đâu rồi, nóเอาถุงมาสื่อด้วยเรียกตัวงานนะแค่หลอดค่ะเอาถุงมาสื่อด้วยดูละพัน